Mubunge wa gicigo bunge kia Igembe North Julius Taitumune ataririte baruga cha miunda ya mwathi nicho title deed ire mbaru ya kuma kiaria riria gutumaga ntumiri ya kuboreria nja ithano iria iratere endwa bwao igoro gukurukira umwe kuboraga. Mubunge ojo ugite ntukune ite kuraja karibaba bakamukira baruga ichi cha miunda yao. Nicholas Chabari na Chionkuruki. Kumaniana karikari antugo yegoro ogoro nara anto obatano batigire batuete uturo obwa ontere ejakilera ngwandi yantunene Igembe North ende mubunge wa Igembe North Julius Taitumune na bumeretie na kuga ipole kire mechi enu yonde tigito enendo abao nonto bakwethiro nonto oborito borekete na kubaringi kira families yu pole sana nonto ni mantu yara ye yatu kire community na kiromba antubetu antubara bedero baina mitwe ekulea kana ina challenges nonto baturaki society tukera sioba monitor nonto nkuiro muntu narari kinyanchera narukiru okero na kiongo gitibui na omba kubwithia onto bote airita onto botona kana ku mberiringi poleni sana nonto ni mantu ayadara yatirigirite Nkuruki iyogo mubunge ojo narikithitie ati na kuga kuri na abwirigiro ende kiri anto bantere echagwandi ya mwathi baraba ithirito baina kinyamarega kuona title deed cia menda yao nara akuga igitarite kuraja kiumia tukuwata gukaithiro gukionekana title deed kireto antere ino cia amwathi na anto baithiro bakirikithia ati ibo ene emenda yao tuchemani kiani na kia kiki baithai kandone nonto tuketha tukirikana ira title 27,000 sia anto ambuimbi na thumbi na mwathi 1A taito usi yete na ingwetu kia tumbete wishukuma na uroke dhari mweni wakunekane ya taito yu ni waziri wa lands kana alithika na mashamba Mheshimiwa Alice Wahome paina PS yoke Nixon Koriri kuwa ntubeto baikinye kia nekiu edhari yo nikienda tomba kunekanira huu na kibwira hiyo ni hatua mbele onto muntu gathote na taito yoteri waku kinya ontwera ina thina na arantu ambuimbi ngwetikirio gatho hatua mbele na barabangi nikienda antu bomba wekiro miunda yo ndi na muntu atho na muntu okamba kulitira maendeleo ila tukwirigira kwa ni waziri tukwenda twa independent registrar na maofficers ya Igembe North niromba rimura tuwata wike nonto twina challenge nonto kinyeke 27,000 titles yu kuri mwechi omba kuthoina issues iwendo tatuliwa na kinyanto bakenda kuona ngirout na kwina kuntu kungi muno gutithini onto amwathi na kinyanto ambui si na nathusi na retithimi na kukungi kutheka kwa kuntu kuthirite manto amiunda ndene ya tunene ina part ku tukwenda muntu kamili kana ofisi yetu ya land yundira romba mara tukwenda weta ira ntubetwe ntingwitikia iri wo still kwena petition irio na kinyeyo tuketha tukoromba waziri atwa officers bakugwithia crash program kuma Igembe North Betan Class Chabari.